miɗo salmina himɓe Fuladu fof himɓe Sénégal fof plus particulièrement himɓe Basum vraiment ko himɓe ɓe ganduɗa ɓeni darani kamɓe kala hunde kala komi immini ɓeni dari hen c'est à dire sare nde ko musidal gotal ko neɗɗo goto ɗo gila oɗo probléme fuɗɗi ñande o ɓe duwanto kam to juma Fuladu fof duwanima kam Sénégal fof aduna o fof duwanimama kam andi tan ɓay ko ɗo mi jeeya mino andi ko kamɓe ɓurno tampude ɓay ko kamɓe gandinmi aduna ko ni neɗɗo kala to jeeya eyyi ko ɗon tan jeeya comme no mi wima ko Allah addinmi ɗo ko ɗo mi jeeya ko ɗo mi waɗa par ce que ɗo baba am jeeya donc kala ko sattoye e aduna no ɓe gandu min ko ɗo tan mi jeeya te noon saare kala ala importance ko mi wima ko waɗi importance ko tagaɗo c'est à dire hande min ko Basum mi jeeya Basum tawa e Jalambere tawa e Mampatine tawa e Kolda e tawa e Fuladu tawa e Sénégal tawa e Afrique ko ɗum waɗi important mais noon neɗɗo fof ɗi woodi ɗo jeeya si a ndaari neɗɗo kala ko mawnoyi ɗi woodi to mbo iwi neɗɗo noon fotani yejirde to iwi min noon ɓe amen ɓe gandi mi yejitani ko ɗo mi jeeya mi salmini on mi weltanima on mi weltanima aduna o fof mi weltanima Fuladu mi weltanima kala tagaɗo